Yes, nibyo wahageze kuri Dolls Empire nyuma y'aho M23 ikandagiye mu mujyi wa Bujumbura bucece muri ako gace. Amakuru atugeraho ku mirongo y'urugamba ivuga ko uwitwa Neva Ndayishimiye Evariste ashobora kuba atagihumeka umwuka w'abazima. Evariste Ndayishimiye wijanditse mu by'iyi ntambara nyamara yoshywa n'amafaranga yafashe Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugwizatunga, uyu mujejetafaranga, umukire kabuhariwe Kabombo, perezida w'igihugu cya Kongo. Reka tubanyuriremo gake mu nkuru iheruka, dore ko aba bagabo bari bamaze kuba inshuti kubera inda. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarayahuye na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ruzinduko rw'ubucuti bw'iri Bujumbura. Ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X aho zitwa Twitter ko abakuru b'ibihugu byombi baganiriye mu gihe cy'amasaha agera hafi kuri 2 ku ngingo zirimo n'ubufatanye hagati y'ibihugu by'umutekano. Uburundi busanzwe bwarohereje ingabo mu burasirazuba bwa DRC. Ku masezerano hagati y'ibihugu byombi, ingabo z'Uburundi ziri kurwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu ntambara n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021, aho mu burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo ingabo z'Uburundi FDNB zinaharwanira n'umutwe w'inyeshyamba wakorera wa Leta Itabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega mu gihe cyashize wagabye ibitero mu Burundi byiciwemo abantu benshi bagiye batandukanye. Ibiro bya Perezida Ndayishimiye byatangaje ko ku rubuga rwa X ku ruzinduko rwa Tshisekedi rwabaye ikibatsi gishya cy'ubufatanye bwo mu nzego nyinshi hagati y'ibihugu byombi no ku rwego rw'akarere. Uretse kuba impande zombi zivuga ko urwo ruzinduko ruri mu gahunda yo gushimangira amahoro n'umutekano n'iterambere ndetse no mu mibereho y'ubukungu, nta ngingo zirambuye zatangajwe z'ibyo abaperezida bombi baganiriyeho. Iyi ni inkuru yo mu mwaka w'2022. Aha Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi Felix Tshilombo bari inshuti z'akadasohoka, dore ko bigoye ko n'umwe ahari yaryaga atabajije undi niba yariye. Ariko ngo nta gahora gahanze, bari barimo kunoza umugambi wo gutsitsura abanyamurenge ndetse no kwigarurira ibibaya bitandukanye byo mu gihugu cya Kongo biherereye muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Haciye kabiri abasirikare benshi ndetse n'intwaro karabutaka ba leta y'u Burundi bahise birundira mu gihugu cya Kongo barwana n'umutwe wa M23 karahava, bafatanya n'abacancuro b'Abarumaniya, bafatanya n'aba South Africa ari bibumbiye mu mutwe wa Sami DRC, utibagiwe Malawi ndetse n'ingabo za Tanzania. Ntabwo bwaciye kabiri
M23 yari abashushubikanye, abacancuro baciye mu Rwanda bubitse umutwe, nyamara bari barimo guhunga. Uganiye nabo bakubwiraga ko batarose nabo bava mu gihugu cya Congo muri Nord Kivu, ahamenyerewe nk'Igoma, kuko ibyo bahaboneye ni iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Ntabwo byaciye kabiri, izindi ngabo zo muri South Africa zamanitse utubendera tw'umweru zigaragaza ko zatsindwe, ko zitakirwana. Nyuma yaho gatoya imirambo bayohereje mu gihugu cya South Africa ndetse na Malawi. Idaciye kabiri abagore batwite nabo barakurikiye. Evariste Ndayishimiye muri icyo gihe abandi batahaga n'inkomere, we yapangaga urugendo rwo kujya i Kinshasa kwishyuza amabandari y'amadolari aberewemo na Tshisekedi Tshilombo Felix, bitewe n'abasirikare yohereje. Ariko aba bagabo agatotsi kajemo kavuga ngo umujyi wa Nord Kivu barawukwatse warawurindaga, Sud Kivu barayigeramiye, nayo iri hafi kugenda, uranyishyuza amafaranga y'iki? Evariste yahise abirinduka, yahise agana i Bujumbura mu burakari bwinshi, apanga uburyo arahamagaza abadiplomate, arabahamagaza abakoresha inama rukokoma, ahita yigarama ko nta basirikare afite mu Burundi, burya kabariyo bagiyeyo kera. Yarabuze ahari igitira, ni agahinda kamuvugishaga. Mu kiniga cyinshi yahise avuga ko ashaka kuganiza u Rwanda, ndetse ababwira ko u Rwanda nirwanga nta yandi maherezo bari burwane. Akibitangaza nta minota, nta munsi urashira, inkuru mbi itashye i Burundi, mujyi wa Bujumbura, ku buyobozi bw'Igitega. Uburongoye yitabye Imana. Yaba yishwe nande? Ese ni M23 cyangwa ni ibyegera bye bishaka guhosha intambara mu karere? Evariste Ndayishimiye, niba ko kwavuye mu buzima, rest in peace, Imana ikwakire. Nge ni Dolce Empire Kabengera.